ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Up, ya! Haya! Wata! Yahoo! Ya! Oh, hey, sumarunumait, punching. Oh, and then, front kick. Haya! Ay, kurang. Ah, Na, madama mo ti kata. Na. aw. Mayati pa nagkatam dito'y paraagan mo. Anyati makunayo nga ang kail. Nakasando ka. Nakapantalon ka pa yan. Iti uniform ti karate. Wata! Ay, asus. Dani pa yun di mordong ti agong ti lapayag. Ay! Oh, Ay, dandani akman ay. Ay, tama na. Di nakman aramiden a punching bag. wata! Ay, asus. Ni kadikwaraw, ti kadwa ni pare inti nga magmagna iti kalsada maray. Wan, apay aya. Nay, nagbaliw mo tantilangan ni kwaraw. Anya, Kanayaw na nakasandaw. Ken kaslalampasaw, tinamayan na iti pukis na. agad-adal kanumot iti karate. Karate. Iso mo ilagayang magbangki-bangking dagiti abaga na magmagna. Ako namlan asino at tigasing. Saan mo nga minapampansinan ni Kwaro? Ay talaga gayam nga agad-adal ka iti karate. When now, agbarbarbil ka. Karate ka nagbarbay lantay. Ay, iso mo ilagayam Tadim madakkel dagiti muscle mo. Agyaman na kantay, tanadlaw ya di makil dagiti muscles kaw. Lanok to pa'y apagbalinin kas bodyguard ko ni Kwarog. Oh, ha? Anya, Wan mo ta, ang kail. Siyempre, with pay. Agar arapa ap kagaya mo, di mo pa'y nalpas, di pa nag-training mo iti karatay. Ada ka pa'y lang iti nababaarang ko. White belt. Ay, agbalinto na black belter to ka anakan niya, wang kail. Uno saan? Red belter town, ti pagbalina. Inala kanumo ni Kapitan ni Kwarog kas bodyguard na. Aya, iso mo lagaya makanayon na kakuyog Wan, Adula amin nga arti na daya parenting. Saan mo taman ano? ngarud manmano ti Kapitan nga da bodyguard na. Isupay day ta, paggasgastusan day, ti kwarta ti barangay, tuyang. Aya, Isumay, sa dino ngay kumati pangalan ti pagpaswildo na, no saan nga ti pundo ti barangay. anya. agpudno ka man kanyak inteng. Pinagadal mo ka din ni Kwarog iti karate. Saan ba? Tapno pagbalinam laeng akas bodyguard mo. Awan kinapudno na dayta. Palso dayta anyos. Ay, mas daawak nga rod. Awan mo't kalaban mo. Di mon kasapulan ti bodyguard. Kita lang agpaiso ti chismis anya. Imbagam lang, inaramid dang agpaisaon. Sapay kumangarod tagsasao ka iti pudno, integ. Suruan nakman nga rod nga karatay, no nalaing kamilaan ko arag. Ay, kato na, tataba daw. No kaya't mau, agisparing ta. Ay, suruan nakpay mo ta. Oon pay mo tamok. Sige. At, kasto iti umuna nga ramidan. Anya ngay. Op! Puta! Oh. Ito yung mati may katwa. Anya pay. Sumangga ka iti batog timuging mau. Up! Kat ti may katlaw, iti batog ti barukong mau. Wata! Mau. Okay. Kasjay. Ita, sanggam da ito wata! Ano ikaw? Ay, ano ikaw? Nasakit ti barukong ko, nag-reverse punch ni Kwarog. Anya, adapay bukol ti muging mo. Ninanog ni Kwarog nga raud, ay salbag day jay. Anya nga mintinar aramid mo.
Napanak lang mo di balay na. Kung nakasuruan na iti karatay. Anya? Ang kinarati na kiday ni Kwaraw. Gunggo na ma. Nagkuna nga main amapan ka iti balay ni Kwaraw. Agpaisuro ak ngarod ko ma. Agam tidakas na. Impay-pay sumot ni Kwaraw ti dimanaw. Ay suron kan. Nasaya at nasabat ka dito, Kwaraw. Abay ka day, nanatuyang. Kakasila unay tinamay amkin ni Badungkaw. Ha? Sana gaputa nagadal ka iti karate, ako i-apply mo mutan. Pudnaw kinaratik ni Tata Badaong nanatuyang. Aw, makitam! Ang sakbay na ita. Insurok pa'y kankwana no kasano ti agsangga. Kaut, San namot asinangga. O dinatamaan. anya? Isungawan basol ka o nanatuyang. Di ka ka di malambing, Kwarog. Kanayon ka anak kasandulaan. Saan kagawad? Kasta lang, mata. Tapno ag parang dagiti dadakala muscle na. Mabit lang nga. Tapadakkelak dagiti muscles ka. At, Oh, ha? Oh, Ay na, Kwarog. Ha? Amo may kanibari tuya nga dadakkel ti muscle mo. oh. Dadakkel nga min dagiti muscles ka. Sino ti lumaban, Anya? Ah. Ha? Oray da kami ababay? Karkarita mi ti karatay? Ay, no kayat mo ti makikaratay, agsapol ka iti pada malalakay. Ungarod isaw ti rumbang akaratsum saan kat ada kami ababay? Anya ti amok ngay. Ang mga nuad damit kada kayo tinalay nga karatay. Lastog ka kidi Gapo lang tamom tag karatay. Oray da kami karitang. Anyat araramidam dito sa angot ti Tersina, Kwaraw. Da kayo matgayam tatabataw. Gumatang kayo man iti arak. Arak. Noon to pa'y gatang ko iti bagas may. Day tanto laki di arakay. Gumatang ka, wano, kayat mo ti madanaw. Anya? Ay, san ka ngagkasta-kasta mo ta, Kwaraw? Pangasay. Ang mga nalipatan niya, kanak-anak ni Uncle Inteng nga kapitan. Ay, san? Apay ko mamalipatan ngay. Uncle Mau ni Parinteng, period. Nimbag tamaw. Gumatang ka nga rutan iti arak. Sige, gumata nga kiti arak, Kwaraw. Gusto ko mamutin at may isa. Very good, tatabataw. Makainumak matlangan iti arak. Naranaki din ni Kwaraw iti Tersina ni Marijuana. Anya? Naka-uniforme ti agad-adal iti karatay. Kun nakabanikays. Katuan mo. Kunada nga pag na di taigid ti kalsada. Ay, masurunak. Takinikilan na kidan iti may sangarak. Kahit inikamag, Ay, kito na. Mabutangag mo da. Ang mga nuulitan na ti dumanag. ay saus, saanen anasaya ti kasta nga ramid ni Kwaraw. Ay, ulitan na pa'y barsakag iti dakalabataw ti Jaskay. Ay di kagararamid ba daw? Tinasaya at ibagam kin ni Kapitan. Enteng, asino ti sumungad? Nakabado mat iti uniforme ti karate. Na. Nakaigambat iti buti ti arak. Nabartek sa. Ay, nimot Kwarog. Ay, ala, panawan ka pa'y dito, ay. Ti salbag akwarog. Langgaw! Na. Uncle Inteng! Ay, dumanon ka. Ay. Di ka banikas dita. Drunken master. Aggagatay lang dagiti gamgam ka. Ay, di mo man putputan tabutay. Ta mga marumag. Masugat ka. Kaya't ka, nga da kay sparring ka iti karate. Judo karate. Di mo kunain na siya. Sana ka nagadal iti karate. Sana bali tay sura no kasano ti aglisay. Ay, adula amin dayta. No kayat maw. Dayta puun ti kayaw, ti kaisparing mo. Aksyo-aksyo nam iti karate. Ay, sas.
At damaninday ta nakabado iti uniforme ti karate. Ay, saan mo na pampansinan ni Kwarog ka ba dong? Lumiklik ka laagan. Wanmat ngagpaysaw, baybay amlat ta. Hey! Ah, Eda kayo matgayam di tayo. Sino ti lumaban, ha? saan kami ang lumaban? Ha? Agawit ka kitday, no nakainom ka. Nagbiro-biro kak naro diti kay sparring ka. Tagagatulan dagiti dakulap ka. Ay agawid ka kidain, taing ka agsukat iti badom. Wunmad nga men, Kwarog. Urag pasada ka iti tricycle. Naka-uniforme kalatan, iti bado ti agkarkaratay. Apay, tigasin kaya. Nanay. Apay pagsukatin dakiti badok ngay. Ilastog mo laon iti inadal mo akarate Aba, siyempre mo't Ha? Kas na ko namitay. Tigasin day taoy. Anya. Gumatang kayo kit diti arak kan pulutan. Tanusan, bugbugan kayo amin di taoy. Na, Anya. Anya? Pay, mantapang urin ka malangan iti 2 por 2. Anay ko. 2 por 2 mo ilagayam ti kabutang ni Kwarog. ay, kastao ni adanag ko itay. Awanan ni Kwarog, pimbanawin. Isong agawid tamutin ba daw? Wanmat ka ba dong? Agawid kayon ta mga no agsubli ni Kwarog. Ay, padasin na ti agsubli pa lang ta pang-urak ti lukaw. Ay umay kakidain. Amumaya nagsublay kat adagayang paltog na. Ay, wala niya. Pay, jak na panunod na itatuyan. Malaintan, partaka. Apay inteng, anya aya arang ko tinalpas ni Kwarog iti karate. Rangko? Karugrugi na lang. Anya? Di mo makita. White belt pa lang ti uniform na. Na, ay kunak ano black belter ni Kwarog. Naglastugan ako. Uray kumamon brown belter ta iso. White belter? Dahi tangarod ti kababaan arang kaw. Wala. No labsan ti agsaaw. Exercise pa lang ti amuna. Dagiti daduma di ta kalugaran tayo. Mabutang da kanya. Ngam da kayaw. Naiturod da ka pinangaur. Kahit anya ti aramidam kanya kay. Itarom kayo kina uncle ko nga inteng. Itarom kayo tataba daw. Anya. Itarom ko ni tataba dong iti physical injury uncle. Na, anjat inaramid na kun kaya. Dakkel ti basol na kanyak. Pinangurnak iti 2 por daw. 2 por 2. Pagmulta iti dakkel day dyan at tataba daw. Unay kay mutin. Alata pa ayabak ni pare ba daw. Agyaman na kang kail. Intun bigat mo't lang. Agsawa kami. Ay agtugaw kayo pa iti sangwanak, Kwarog. Pare ba daw? Apay, anyat naknakanyo ay takasta kayo. Pinangurnak iti 2 por 2 ni tataba dong ang kail. Nagsakit ti abaga ka. Pudno ay paray. Ken apay apin ang urmo ni Kwarog. Kasano ajak makaungay paray. Kahit nalabas mo tayo. Madayin tararamidin na. Anya ayat ti madingar aramidin na paray. Kanayon na ngay lastog kanyak ti inadal na iti karatay. Agkikil pa'y. Ha? No saan na mapagustuhan? Agpangta. Ay, basol mo matlagay ang Kwarog. Ay, ang kalintay. Tulungan da ka diya, pangasiyaw. Ay, pangaasim ta dinak awagan iti angkel. Ha? Mabalinak nga awagan latan iti kapitan. No addaak dito'y table ko. Iyay. Unang kail. Aklunay. Basol ko ti amin. Nagbali na ka nalastaw. Napangasak. Gaputa nagadalak iti judo karate. Nasaya at no bigbigam tinagkamalyam. Wan ang aiste, kapitan. Narigat gayam tinalastaw. Talaga man. Kan baliwam man. Day ta herdo ti ulom. Ha? Ay agpapukis ka man. Saan akasta-kasla, pukis mo't alampaso. Anya? Saan mo atultuladan, dagiti herdo ni Jackie Chan. Di mo bagay. Mangipabain ka, nay. Wine, apo kapitan.
Isardeng mong ti magna nakasandaw kung naka-uniforme iti karate. Wine, tapnosanan nga agbutang kanyak dagiti masabat kao. Saan da mabutang ka? Angam kit day. Di da kayat iti mang tutop iti kasken ka. Analastok kung napasikat ataaw. Anya? Sorry. Nga maditi naramid mo. Ay, Diyak kanunungan. Uray dito ikot. Awan ko manunungkon ka. Isong agbalbaliw kan. unang kail, ikaray, saan na maulit inaramid kao. Malala. Tanusan. Mga no makasara ka iti pakaisagma ka. Ay na, Kwarog! Ti agadal iti karate kat para kumalaang iti self-defense. Saan mo nga ilastog kan pagkarit iti padam a tao? Tapno awan ti pakaananwam. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.